Peace. Ljudi, danas će i pozdrav ljudi su ljudi, danas ćemo igrati Aga.io. Idemo kod Marka Sekulića, on vam je ovaj drugi Marko koji ugao. Vodi desno, ali ne dolaziti. Volica, stolka. Da dolazi. Hajde, dođemo, ne treba pomoć. Što ti kažeš nema dolazi? King of Show. Ja sam 10. a ništa nisam ni pojela. Videla sam. Ovo koliko ljubav je hladno. What the fuck, sine, koliko je? Ne ide. Njam. Nama njega hunt bola. Čupaj. Pojedi ovo. Baci Marko, Marko. To, još, to, još bacaj. Gdje? Ajde bacaj ovdje, vidiš, bacaj ovo. Nemoj to. Ajde ovdje bacaj, u sebi. Nema njega hraniti. Boga, ne vidim. Mariju, nema pojma. Nema sam. Evo ti, da, Marko SD. 2 Marka SD. To si, joj, koji sam ja retan. Ovo jedini. Nemojte nam izvoditi, evo ti ova. Joj, crde, nemoj. Da te nahranimo. Ma evo ti jedna moj telefon. Tako. Da te nahranim. Bravo. Ajde. Pa naravno što radiš. Nije vaga. Ajde. Ulazi u ga drago tebi, pošteno. Jedi ga. Jedi još malo. Ne, porušio te. Ajde, brže. Pa jedi to delici. I. Delici. Dobro je ti spanika. Da. I kad me dovoljno ne praviš na delice. Ajde, pojedi. Još. Ajde još malo. Ajde, daj mi ti to. Nema sve. Ajde, evo ti ovo, GoPro. I da ljudi, specijal za, kako se zove? Ne, specijal za 50 suba će biti. Naravno da ti jedan veliki, pazi, jedan veliki, da, deli se u mene, brže, jedan zeleni stoliki, brže, deli se, koja ima da nas pojede, po 4 dela u meni, 4 dela, to. Jel treba još? Napojdemo ti. Ajde. Ja te nahranim, nađi se. Uli ti ovaj plav, beži. Jedi to. Ajde, bacim, brate, malo. Daj polje, daj. Ajde, sad bacim to. I da ljudi, specijal za 50 stupa će biti i streaming Aga.io druženje. I tu ćemo biti bukvalno svi. I da, tu će biti Marko, Pavlović, bukvalno svi. Ja sam drugi sekao. Ne idi kod tog plava. Ne, škodi ti, ajde gore idi. Ovo može. Bježi! A te će mene da ubije. Možem da te radi. Uli čuda mi prvi. Znaš tako, ne nabaci čuda. Ti nisi na to bili, brate. Ti si čuti. Sorry, da se čepi. Da, brate. Koga ćemo dropiti? Tu ti pomagla. Drži. Brže Maja će nas pojesti. Jedi tu gore mali. Ja ne vidim poslije da ovo Hvala drži. Daj mi. Ajde, Maja, tu. Ovdje. Ti si pogodio? Inače. Možda da pođemo. Koja je ona? I gledaj ovo, ajde ti dok si ti tako mali, ti možda ideš brzo. I onda ja ću tebe da gurnem kad je se prije... Brže na vampir skinem, ajde. Ajde. Brže.
Daj više. Dijeli se. Gdje da se djela ještě prso? Ajde, daj još. Sad se dijeli u meni. Dijeli se u meni. Još. Brate! Ovo je... nada, beži. Ajde, bežim. Ovo je jako go. Evo ti još malo da smanjim. Jedi GoPro. Ti moj Sani, ne? Jedi GoPro! I tako se zove. Ajde, moram da pobjedim, brate. Dijeli u meni. Dobro, ajde. A nahrani me, brate. Tu. Da Maja će da me ubije. Pojedi. Bacaj mi. To. To tako ti se kada vidiš. Ajde, znači. Daj ovdje, daj. Daj, to. Bacaj mi. Ne bacaj. Trebam ja tebe da tvoj. Ajde, jedi. Ajde, pojedi mi. Ne beži. Ajde, idemo. Četvrti smo ljudi. Ajde, idemo kukuca. Ajde, ubijemo VIP. Ne. Gledamo VIP. Ne pišemo ono gdje ispod imena, ja ću opuknuti. Beži. Jedan koji zajedno. Dobijem VIP-a, brate. Beži, plavi, jesi ga vidio sam. Jedi te malo. Bežite da Daj to. jedan deo tebe. Ajde, pojedi. Sorry ljudi, ako se malo fokusiram previše na game, ali šta ću. Inače, posjetite kanal Lucky Wiki PC, link je u deskripciji. Mogu sam. Evo ti, na čest. Račkaj. Jedi. Rano dole na ovom mjestu. Sad da smiješ poljopored. Sad te ću tebe pojedi. Evo ga. Ušao lik u tebe. Evo ga. Sad, srđi daj mase. To! To, carem. Upa, drugi sad. To, Nahranim malo. Vidi kada se spavnu odmah pored mene. A nisam mislio baš toliko. Ali ajde. Nemoj. Inače, Marko je takozvani pro u ovoj igri. Da vidimo da li ćemo pobediti sa njim. Drugi smo ljudi. Evo ovaj neki. Dođi jedan, ti. Marko. Šta radiš? Beži, šibaj. Pa dobro. Plavi. Da li da ih pojedem? Da mi bože, da pojedem nema mene. Daj. Još. Ajde, srđane. Hranči ovoga. Pojedi. Razbili se na dva dela. Sad. Mene. Ajde na 4. 4 dela. Tako. To. Ja idem na moćku cara. Ja ću da poginem. Pojedi me, brate. I daj mi posle malo. Sam da. Evo delić na 4. Ne, pojesti ti beži. Jedi mi ovom delu. Četvrti sam ovom delu. Daj brže, mase, to. Kako? Aj nađi Nisi se. razdelio. Ajde. Kako bi pojeli? I mi pata. To je mnogo pata. Šta ću raditi? Nego kako bi. Ljudi, ovo je prva epizoda koja će trajati više od 10 minuta. Gdje si ti? Ja ti se krećem. Evo boss na Levo dole. Ajde, brate, stvarno. Idi levo dole. I sine, vidi koliko. Na koji, brate? Koji? Levo dole, brate. Levo, ja mislim. Moj.
Ja se nahranim. Kazma tome samo i ovo. Znači ne znam. Ajde, Kazma, ti. Ovo vid nahranio me, gdje je dušica? Donji. Ajde, ima da ti nahranim. Sad imaš mi. Pardon. Samo govorilo mi, o, focik. Kako da ne to. O, nije. To je to. Gdje da. Ja sam točno tu. I treći. Što ti ga pojede? Molim te ga pojede. Ti možeš to doći. Srđe me daj! Daj mi! Još. Ajde, male, nahranim. Ja se dobro. Ajde. Pazi, mali, bježe. Bježe. Da podemo u malaju. Udimajući. Pojemo u malaju. Tako. Što da to vidim? Kako si Ti sam kurio. kako si da stigneš da je nisto obacio? Nisam. Ajde opkorim. Drži. Sa te strane. Gdje sam padala, ne može kuda poći. Ne može kuda prođi. Kako si ti ovo? Ajde, idi. Nešto sam vidio, malo sam. Koji si ti? Ajde uđi. Nemoj na to plavo. Pa ovoliko malo kako je. Poglašao mi. Ajde, bu na svijetu. Ajde. Da. Ako daješ njemu, ja sam Ajde. Koriš ti se. Ajde nahranimo se. Ajde, pari, bježi od Bosne. Idemo Privat. ljudi. Ajmo na čep, ušao na čep da raspim. Ajde. Iako ga ne vidim. Biš. Ajde, od kuda? Beži, Marko! Puh! Ajde, ne. A, brate, a bili smo strava. Ja sam se stvorio na Idemo na isto. par. No, idemo u ljubavno. Ode, dobro, ajde. Sad ćemo... Ajde, par. Sad ćemo da pobedimo, nećemo pa ti igramo. Onako smijem. O, ne, a to me pojio. Ne, fuck shit. Stojimo od Bosne. Ne, ne. Moj Kazma. Hoće dobije batinu. Plazma. Ajde. Jedite plazmu. Ova Bosna, ko je to stiksa? Hoće uvek da me jede. Ne pujte Srbije, ako nisam imao. Ljudi, sad ćemo da budemo u prvom mjestu. A na šta je najgore? A na šta je ovdje najgore? Što su prva dva tima? Prva dva. Pa mi ćemo sad prva dva prestići. Ja imam 100. Neko tim. A ja u tim. Ljudi, znači, Hoće ovdje žene. specijal za 50 subscribera je, kako se zove, streamingaga.je. A specijal za 100 subscribera je giveaway. Minecraft Premium account. Jedi, dragon je pukao. Mama. Devet. Hrani me ovaj prvi što je pukao. Ajde ga sežem da ga pojedem. Šti prso, lik je najveći, šti prso. Da, on će tebi sve da izderu. Vidim ga. Crva je desni. Desni sam vidio. Ja sam nema imena i nekog lika dali nema. Ja sam pored Turki. I tamo to. To je moj imen to. Ja mislim da sam ja pored To 10. Ja sam pored Pukja. Ali ja sam s druge strane. Ajmo levi, Možda desni. da ti ne. Već je tim. Tim je. Jede ga tim. Neko tim. Ti 9. Ja te pojel maj. To je Stipsa. Znači ja... Ja šta da kažem? Ja imam 57 i samo oko pola akcije jedan. Vidiš, sve leto me.
i vidim. Ovo si ti! Što polagam ti? Evo ti. I sad počnemo da ciljamo. Ajde sad idemo do pobjede, Bojan. Deli se koliko možeš. Pojel te. Vidio sam ga ovaj plavi. I to poki onaj kako. A najjače što njih dvojica ti. Ja ti kažem da bolje ležimo sebe. Sedem, ja. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, comment, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.